Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umaymang tadadal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. May samanan a naimbag ken nagasat nga aldaw kada kayo amin papagayam. Ti surat nga intay kan biag ita ket impatulod ni pagayam tayo a Femia, manipod probinsya ti Pangasinan. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, sakbay ti amin kablaawan kamanpay iti naragsak ken bendisyon nga aldaw. Kastameten kadagiti mangbukbukal kadagiti agkakapintas a drama nga ingka ipatpatangatang ditoy YouTube. Mairaman meten dagiti padak a naayat a dumdumngeg ditoy programam. Nakapagsurat akmet gaputa kayat ko nga ibinglay ti nagbalin a padas ko. Ket sapay kuma tamapili yumet nga idrama. Ilinged na kumalatan itinagan a Femia. Narigat ti adda akasasaad mi iti biag. 5 kami nga agkakabsat ket siak ti may 3. Saan a nakaadal dagiti dadakkel mi isu nga awan met nga rod na talged a trabaho da. Ngem uray no kasta nagaget damet a mapan makitagteged. Uray makuna asang kasapul sang kasakmulaang ti mabirbirukan da at least nagrigatan ken nagapu iti nalinis a trabaho ti pangbibiyag da kada kami nga agkakabsat. Nagsardengak iti panagadal ko gapu ta marigatan kano dagiti dadakkel mi amang isakad iti panagadal mi nang runa idi addan iti kolehiyo ti 2 a kakabsat ko. Apag hustumat nga inawis nak idi ti kasinsin ko amapan makitegged ijay syudad. Uray didak kayat apalubusan dagiti dadakkel ko, inpilit ko ti kayat ko. Gapu ta kayat ko ket ngarud ti makaurnong tapno maituloy ko ti agadal. Nagdesisyonak asisyak ket pinanawak ti pamilyak. Awan nga rodan na aramidan da no di ti mangpalubos metlaang kanyak. Ditoy ko nga rodan arugyan ti agsalaysay. Oh, apay akasta tilangam yuli. Nakalidliday ka mat. Kasano, kat pagsardengan nakmeten nga agadal ni nanang. Anya? Ay, no kasta. Agpada tangarudan insan. Kahit mo asawan, agsardeng kan nga agadal, insan? Wen insan, saan ka nung aminan akabailan dananang kentata nga isakad ti panagadal mi. Nang runa kat addan iti kolehiyo ni Manang Vina ka ni Manong Philip. Urayak pa'y kanwa makaturpos da. Taisudan tumat ti mang paadal kanya. Anya nga tanong trabaho ta? Han? Sa dino? Ada ka di amom pamabalinta pagtrabahuan, insan? Ada, insan. Idi pa'y lang agay ayab ti gayem ko iti pagtrabahuan na. Nagdakil ka no ti sweldo ijay. Nang runa no ada overtime. Anya kay matatrabaho day ta, insan? Singer ken dancer iti may sa karaoke bar. Kahit mo ti sumuro? Anya? Ano, insan? Kabailan ta nga taaya day ta trabaho? Ay na, masigurado akabailan ta, insan. Laban lang, para sa kinabukasan. Sa bagay. Sige, insan. Sumurot ak nga rudkan ka. Ay, ti sa lodsud. Palubusan na ka nga ta ni auntie ka ni uncle. Makaamuditan, insan. Ibagak tulatan ang agtrabaho ta iti may sa pabrika wano kumpanya. Okay nga ro din, san. Sikat ti makam mo. Ibagak nga ro iti gayem ko, tadwa tamapan.
Sige matan tatang, palubusan dakon. Pinalubusan nak lang arudan ni nanang. Ita, da kayo matisa namang palubos kanya. Femia anak ko, ubing kabay. Nakad-adayo ti kunam apapalam. Awan rumba nga pagdanagam tatang. Balasang akon. Kabailak ti bagik. Kan may sa, kadwak matinsan Yuli. Ang manak ko, Tatang, agurno nga klaang iti pagadal ko. Kan tapno matulungan kayo matlaang akadag iti masapsapul dito'y balay. wen, adak di tanak ko. Ang agduma ti biyag iya syudad, kan dito'y probinsya. Apay no, dito'y kalaangan ayan tayo ang makitigad. Iti kasta, saan ka na pumanaw pa'y? At umagkat ti mabalin mo apagtrabahuan dito lugar tayo. Adungag paiso tatang, ang basit mati sweldo. Iso na saysayat matlaang no ijaya kun syudad nga agtrabaho. Sigun kiniinsan Yoli, dakkel ka no ti sweldo ijay. Sabali pa'y ka no ti bayad no ag-overtime ka. Anyangay ka na ti trabaho yu asir kanyo ijay. Ah, ay ikwa tatang, may sa ka no matakumpanya. Kumpanya te, Kumpanya ka no iti cellphone tatang. Wan, dadya nga Samsung abran ti cellphone. Iso ti pagtrabahuan mi ijay syudad tatang. kasalungan agtrabaho kayo ijay. Saan kayo pa'y mo't anakal pa si ti matagadal yaw. Apay awatin da kayo aya ijay. Gayem nga miniyoli ti may sa kadagiti manager ijay tatang. Iso kabailan na kami kano nga isarag. Iso palubusan dak ka din tatang, pangaasiyo. Sika ang arod anak ko. Agad ang nagkakumangaroda ka na yun ijay. Kanayunim to kumati umawag wag. Imbaglangan, taas si ti boarding house ta iti resto para pagtrap-trabahuan tanya. Wan nga rod insan. Angam talaga ka di akastoy kakiting ti paldasot ta. Sigurado ang umato pa'y daytoy nagtugaw ta. Daytoy blouse ta ni. Kita makit-kita matan ti kararuata dito isuot ta ita. Anya, kakabdi insan. Talaga ka no akas ta. Hindi mo't kung napa ni mamita, masapo na naposkul ti make-up. Tatlo sana basta maikat. Ay, kadno danda ni Jakon may lasin ti rupak kapo iti kinapuskol ti make-up ko. Ay, na-carry lang yan. Iti kasta, saan da tanto na malasin? No awan ton make-up ta. Sa bagay matkiti Ay, insan. martakan ta ti magna. Ang mga no wala daw ta. Sa pa'y first night ta ita. Ang mga no agungat ni mamita. Ay, grabe. Nagsakitan dagiti sakak. Nakangat nga tumat nga mintoy heels ti sandal ta. Ay, wan nga rod. Imbaglangan tanang itugot ang iti chinelas ta. Kasta unay abanog ko insan. Makasisirap dagiti silaw iti bar. Nagpudot iti kodil. Sakit nakapigpig sa TV jockey. Ano ka ba? Umuna pa ilang aldaw ta. Patsyak, mairuan tan tumad lang insan. No di mo mat ngamin imbaga, GRO gayam ti agbalin at trabaho ta iti bar. Kunak man no singer kan dancer. Ay na, parehas din lang yan. No ibaga ti ka table mo nga kanta ka. And go! Kanta ka! No ibaga na nga agsala ka. O di agsala kayo. Nalaka lang mo dayta saan ka di? Sa bagay, wan matkit di Easy money ko naman. Yes! Ano fa? Nakukuha lang naman yan sa kwentuhan. Tapos, datong na. Kitam! Kasla saan ka na bakante itay? Nagsasarunod iti customer mo. Wan nga rod. Maturugtan. Iti kasta, makainan natamutan. Kat ada pamigsatang ag-duty intol bigat. Kumusta mga tandyanak tabakay? Apay, saan ka di pa mauawag? Katno kaaw-awag na lang itay. Apag hustumat ang nagpakada ay di sumangpet kalakay. Kastaya. Kahit kumusta ngay ka no ti trabaho na. Masaya at matlayan ka day ti kasasaad na ijay. Nasaya at mat kano lakay.
Sigun ken kwa na night duty da kano iti kumpanya pag trabahuan da ka ni Ulysses. Nasingpet-met kano ti busda. Kay nasayat nga ron ano kasta bagay. Ang sigurado ka kati mapagtalkan ti bakla ka na kam. Amangan mo no, agul-ulbot na lang. Saan mo't siguro lakay? Nasingpet-met ni Ulysses. Amok adi na isagmak ti kasinsin na. Ay, kasi madyan ang tabakay. Nasa papiman alapan na kitagag. Ay, un nga rod lakay. Ang sana bale. Paawidan tumatlaang ni Femia inton makalpas ni Vina iti kolehiyo. Iti kasta, ituloy na ti agadal. Ay, wala pa kay. Ikarigatan ta pagadalan na kita anak ta. Ngamen, isula ang ti maipatawid ta kadakwada. Oy, girl, Apa insan? kailiw naktulakit di bakla. Apay, sa dino ti papanam? Malagip mo ti businessman aka-table ko di rabi. Yes. Kaya't nakano nga iyawid. Oh, kaya't imanugot ka insan. Siyempre igatangan na kano iti balay iti maisa subdivision. Ada katulong, ada driver, kan sustentuan nak iti binolan. O, apay kit nga ngagkad-kadak insan. Sa bagay, ay na, mapapasana na lang ake sa'yo. Angam, oy, agan anad ka ijay, Di kag pangadwa mangawag kanya if there's a problem, yes? Wen, insan, kat agyaman nak unay. Ay na, awan na nyaman na insan. Siyak tinangawis ken ka ditoy. Iso akargo ka. Sigurado asyak ti papasulan da auntie ken uncle na dadaka sa mapasama ken ka. Iso a doble panaganad kuma. Well, Alawanan. O sige, patuloy ko insan. Napintas sakit di ti apit ita alakay. Nagpipintas kan nagdadakkel ti dawa dagiti pagay tayo. Huwag nga rin bagay. Sapay gumaat, awan pa iti sumangpit a bagyaw, sakbay ti panag-aapay. Iti kasta, sana madadahil, lagi ti mula tayo. Un nga rod lakay. Napintas mo lang ti panagdakkel, lagi ti mula tayo ama isken manay. Iso apat kek, saan tayo amalugi itatawag? Naku namon lakay. Pagyamanan tayo unay ti Diyos. Ngamen, uray kasano arigat ti panagbiag tayo, iturturong na matlat ta tinapintas nga apit tayo. Wen, bakit? Umdas masiguro na pag-tuition dagiti anak ta, ti mapaglakwan tayo kadagito? Ay, wan alakay. Subsobra pay. Ay, wan gayam. Nag-text ni Femia. Agpawit ka numanan inton bigat. Ay, nagsweldo siguro eso nga agpawit manay. Mabalin akasta lakay. Dakkel mo takatulungan ta ni Femia bakit? Ang rona ka dagiti masapsapul iyay balay, ken para iti panagadal dagiti talupay nga adi na. Wan nga rod. Imbaglangan ko nam tananakam di anak ta. Punta tayo ta bakit? Ipagam kinkwa na, tadi na ipawit amin di kwarta na. Basapul nga gurnong mo't iti kasta, may tuloy na mo't laang tagadal. Insan Femia, ada ka mat. Anya oras ka si mangpat? Kasangsangpet ko launay insan. Oy, nagadumatibag nga awit mo. Apay, awan kayo iti businessman? Kasano? Adamat gayam sakit ti asawa na cancer. Masapul amapan na ipaagas ija US. Ay, ganun. Ay, gusto lang nga rin nagsubli ka, insan. Kumusta mo't nga tinagbalin a biyag mo, iti poder ta dya a businessman? Ay kat buhay doon niya insan. Naging joy akidi kasta unay. Talaga? Wen insan. No bumangon ak iti agsapa, nakasaganan ti makan. Ada aglabakan agplancha iti bado. No kayat kumati ag shopping, ada naka-standby a driver. Iti dua alawas akadak ijay, nagdakkel ti urnong ko sika, kan nakapawitak pa ija balay. Ay, sana all. Congratulations!
Oh, kasano? Sumre kamit lang nga rin ton rabi di ba? Ay, katwan masapul at tuloy-tuloy ti biro ko anya. Jakmat kaya't maibos ti urnong ko Ay, tama ka, insan. Ay, Femia, itay nakapay amat-matmata dyan naka-table mo, oh? Wan nga rod insan. Ay, adan sakit di plano na amang yawid kan ka. Anya? Anya ka no ti trabaho na. Balo insan. At ay jay abroad dagiti anak na. Malaksid iti dayta. Pensyonado. Ay na! Jackpot ka man nga, Ruda! Ay, kwenta man nun! Oh, insan, agil impake ka manan. Nako namon insan. Kasangsangpet ko laeng. Igarahi dakmanan. Ay, di ko na mabalo idirabi iti mangigarahe kan ka insan. Saan insan? Jay si marunukan ko na. Jay nga'y politiko. Hala, saan ka nga ta delikado iti dayjay? Saan mat siguro? Kan may sa. Mabalinak mat apumanaw anytime. Siyak pa iti ko nam. Ay na insan, agan anak kawan. Medyo narigati ma-involve ka digiti politiko, Don't worry, insan. I can manage. Uray saan kan san asumurot iti daya politiko insan. Ay na, siyak ti madandanagan, iti kastangar aramidem. Awan rumba nga pagdanagam bakla. Kabailak ti bagik kunakmanan. Okay? So magmamanula ang inabulan ti palabsag, agturpo sa ni Vina iti kolehiyo. Wan nga raw lakay. Kamaudyanan na, agturpos matlangan ti inaunang anak ta. Andiyan nga tanu paawid mo ni Femia bakit? Ha? Ni apay kumalakay. Tapno makaisaganan dagiti masapsapol na para iti panaginroll na inton umaya pa nagsasarag. Ang adapay mo't ni Philip apagad adalan ta iti kolehiyo. Kinabailan tamot ang pinaggidan ni Vina ken Philip. Iso amamate akabailan tamot lang apaggidanan ni Philip ken Femia iti kolehiyo. Sa nabalik, tabulan lang iti palabsan, agturpos batin ni Philip. Sa bagay matkit di alakay. Ken may sa, adama sigurong urnong tanak ta. Guatawin mo na sana nagaw-awid. Sa bagay, dakkel mo't ngagpayso ti ipaw-pawit na. Iso apatsak nga damat siguro nawadwad nga urnong di anak ta. Mabalin akas ta bagay. Iso nga awagam ni Femia. Kat ibagam kinkwa na tinagsaritaan ta. Ay na, medyo nabayagmat adita nakikita insan Uy, fresh na fresh. Siyempre insan. Ay, kumusta kayo ka ni Mr. Politiko? Da kayo pa'y? Awanan insan. Nagsina kamin. Kasinsina mi lang hindi na panabulan. Ay, ganun. Kat, agsubli ka man ng itibar? Wan insan. Ang saan pa nga ita. Planok ti agawi di jay probinsya. Tadamat basit nga urnong ko. Iso nga agawi dakpay laan. Kasangay ni tatang into no maya lawas. Kat planok nga igatangan iti tricycle. Iti kasta, adao sa rinda nga agpasada. No kasjay nga awan trabaho na iti talon. Ay, wow! Bongganes! Ikakmat ni nanang iti kwarta Pagpuunan na, tapno makapatakder iti uray basit sari-sari store. Iti kasta, adamat pangalaan da iti usaran da iti inaldaw. Ay na, sigurado ang maragsakan da auntie ken uncle, insan. Wen insan? Ket, agtalinaid ka di apalimet, ti may papan iti trabaho ta. Wano ipudnungon ka na kwada. Awan panggap ko amang ibaga insan. Sigurado nga min apagawiden dak no bilang laeng. Okay. Oy, girl, tanagam nga ro, ti agargaraw into nagawid ka Iti kasta, sanda ka madlaw. No problem, insan Yoli. Amok ti aramidag.
Ay na, ang yaman ng unay, Femi, anak ko. Takkel at tulong dahito ya tricycle para itiinal daw masapsapol dito balay. Awan anyaman na tatang. Sagot ko kada kayo dayta para iti umadanin akasangay yung. Uray siyak anak ko, agyaman akmed. No saan agapukin ka, sa anak ang makapatakder iti sari-sari store. Awan anyaman na nanang. Para kada kayo amin dagita. Ang anak, kasanon ti panagadal mo no ko nang nagsubli ka mo laing ijay syudad. Wan nga agpay Sofemia, di mo ibaga adi kan agtuloy nga agadal. Ha? Ay, kwa, nanang, tatang. Kasla masarutak matan nga agadal. Anya, Ha, Kasla namin pinsan matan na napukaw ti interes ko nga giskwela. ang anak ko, masayasayat mo laing no da maturpos mo a kurso. Iti kasta, at anto man may pagpanakal mo pudno ti kinuna ti amam Femia. Kan may sa, isulaang ti maipatawid mi kada kayo. Iso arumbang nalaang ay tuloy mo ti agadal, anak ko. Uray nakaadal ka no awan mat trabaho. Awan mat lang. Uray awan adal mo no nalaing ka dumiskarte. Lamang ka kadagiti di adal. Ha, Pimya, Inyat orasan insan. Ay, agsapan kasangsangpot ko ngamin. Anya, no kasta, diretso titurog ko iti nagpatnag. Diya ako nakastrak. Sayang ti may sarabi eh. Apay adi nakriniing insan. Ay na, narnakan ka iti turog insan. Kandimot ko na, ama di ti bagbagim. Ay, awan nga rod insan. No ngayon kagpa-doktor, Oo, kaya lang insan. Kurang lang siguro ititurog da ito. manual dawan ti kasta marikrik na. No saan ka maulaw, makasarsarwa ka. Oy, amano sa balidaitan Ay, no saan pa lang pumipya itangag malam. Mapanakon iti doktor inton bigat. Ay, insan Yoli. Apa, kasta tilangan. Kumusta ti check up mo Masikugang. Sino nga ti amana insan? Tsaka mo insan. Iti kinaduda. Tsaka na mo no sino kadakwada. Ala, anyang iti plano mita? Agawid ak pailang ija probinsya. Ijayak pailang aging nga ipas ngay ko tiin inawag. Agsubli ak tong apaman na makapasngaya. Kaya't masawan, agsublikan tupay iti kasta a klase ti trabaho, uri adan ton anak mo? Wen pangalak ngay kumay iti pangbiag ko iti anak ko, no sanak nga agsubli insan. Ala, anyan tong iti ibagam kada uncle kan auntie. Saan ka nga agdanag? Saan ka may raman? Siya kung ti makaam mo insan. Nanang, da kayo pailangan ko matimakam mo kini Junjun ha. ay, talaga ka di kan malapdan, anak ko. Nanang, masapul nga agtrabaho ak. Iti kasta, ada pang biyag ko iti anak ko. Adda akon dita Femia. Ang mabalin mo't adi kan umadayo. Adumot ti mabalin mo apagtrabahuan ditoy. Kan may sa adamot to'y sari-sari store. Kan tay tricycle. Umanay mo't siguron day ta amang biyak kada tayo. Saan nanang? Para kada kayo dayta. Kan may sa, aging ga ka ba alak pa iti agtrabaho? Agtrabaho ak. Di kay madanagan. Taka na yun nagtuti agawid, tunggal sweldo. Si kangarod ti makam mo, anak ko. Noan niya ti amom apagsaya atam, iso ti aramidam.
Di ka madanagan ka ni Junjun. Da kami ka ni tatang mo ti makaam mo ang mga iwan iti anak mo. Ay, amo minsan, makalakak man kang ka. Ha? Hindi kasto, a klase ti trabaho tayo. Maalam pa lang ti agrosaryo, kan agnobena. Kan regular pa yan ti panakimismisam. Iti kasta a klase ti trabaho tayo. Panagkunam ka di, kat denggan na kapay ti Diyos. Mamati ak dumdum ngag ti Diyos kadag iti napasnag ako mararag kenkwana. Ah? Ada nga min dua akid daw ko kenkwana insan. Sige, anawan ka pa'y dito ya. Ang mga no maladawak iti misa. Sapay umuna a biyernes ti bulan ita. Ay sige, inay-nayon naklatan ka iti prayers mo ha. Agan nanad ka insan. Miss, at titipan nyo. Ay, saanan? Okay aklaan. Nalinis da ita. Kalablabag laeng. Sige, awate mo. Kat punasan mo na kita luwang. Agyaman na ka. Kanayon ka di mo ta makimismisa dito eh. Labak to to'y panyom Sakto matlaang isubli, inton umayak manan makimisa. Okay laeng. Wen, kanayon nagtitisimbaan. Agsakit nga mintina, isungay karkararag ko. Asapay ko mataging bagay. Sika ngay, anya mo ti dawat mo no kararag mo. Ha? Ibagak to ninton masungbatan dagiti kararag ko. Sige, panawan kan dito eh. Katagyaman akmanan. Oh, adto iti panyom. Ah, Femia. Femia gayam tinagan ko. Jesse matinagan ko. Talaga amat nga isubling pay lang agdardaras ka kadi. Awisan ka kumaamapan mangan. Basta libre ma. Ha? Day talaga ayam. Sure. Manoabulan mo nga garaarmaken ka. Napudnuak na ken ka Abay, di na ka di pa batan. Jessie, di nakpayamam mo. Ang mga numaamuam to tipod do a kinatao, kat di kanton agpakita a pulos. Ay etan ka, Femia. Uraan niya ka na sino ka pa'y. Awatek. Kasta ti ginapudno, ti panagahet ko ken ka. Sika ti babae nga nararapaap kung itatag iti altar. May saak a GRO iti may sa bar. Agduduma lalaki ti katable ko iti rinabi. Ada anak ko. Katjak amo no asino ti amana. Ita, ibagaman kanyak. Siya kadipay ti babae akayat mo nga idatag iti altar. No ibagak nga wen, Femia. Kalukwan day ta, Jessie. Awan nagbaliw iti marikrik na ken ka. Ikalay ka. Siyak ti tumakder nga ama ti anak mo. Basta panawam lang ti trabaho. Ha? Pudno ti bagbagak, Femia. Jessie, panunutem ko mapay ana imbagdag iti ibagbagam. Awan ang tirumba nga panunutag pa Ay eten ka, Femia. Sika ti babaya kayat ko makadin na aging gatong palbiag. Pasensya ka ba lang ha? Basit lang ti balay. Lote nga minti inununak a ginatang malipod nagtrabaho ak. Sakto ininot a pinatakdiran ti balay. Anya ka ti Jessie. Okay lang mat. Nalawakit din daytoy Adda pa'y arubayan na. Kat no makahayayam tupay ni Junjun ni Jeruar. Jessie, agyaman ak unay ha. Itian niya. Ngamin, inayat nak iti napudno.
Sala ang asyak. No di kat karaman ti anak ko. Malagip mo pa'y kadi ti damag mo idi. No anya ti ikarakararag ko. Mabaling ko ka din ama-amuan? Dua ti kid daw. Wano kararag ko idi. Umuna. Sapay ko mata mapakawanak iti kasya klase ti trabaho. Panagriknak ngamin kat narugita ko na ya klase ti babae. May kadwa. Sapay ko mata makasara kak iti lalaki ang mangayat kan mga klon kanyak. Kat si kaday ta, Jessie. Iso apagyamana ko na iti Diyos. Ngamin, sinong batan na dagiti kararag ko. Dito ti pamanaknek. Anayat unay ti Diyos kadag iti pinarasuana. Wen, Jessie. Pudno unay dayta. Ay ayaten ka unay-unay, Femia. Kat no manlugod ka, agkalisatan adagos. Ay ayatan ka mat unay-unay, Jessie. Kat ulitak man ang tiagyaman kan ka. Tisugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umaymang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income or nosan ken idrama dito'y programa tayo lagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin patgan mi adumdumngeg. Ti pakasaritaan nga inta ikan biyagita ket nagapu iti pagayam akayat na ti agpailinga di tinagan a Froilan manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti linaon ti surat ni pagayam tayo a Froilan. Dear Miss F, naimbag nga oras kada kayo amin nga awan ti malabsan. Kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan a Froilan. Gaputan na nga to ti arapaap ko para iti pamilyak, ingaad ko nga rod tinagadal, aging gaan nakaturpusak, kat nakastrakak iti trabaho. Ti innak ibinglay ita kat tinaameris ko akinapudno, iti naminsan, asinubok ti Diyos ti biyag ko. Kat tapno nalawag ti amin, rugyak nga rudan ti ag salaysay. Sa dino nga tayo ti ayan ni Froilan. Kuna namat nga dan dito yuruar. Nga awan mo ti motor na makita. Ay, siya nga ta ti busbusinan day ta nakakotse. Apay kung abusinan anak day. Katadak mat dito igit ti kalsada. Sanak mat anak kasali ti pagnaan. Papansin mat day ta kotse. Shane! Froilan? Oh, ayan. Napintas ka dimot lang, tiga barbaro ako, check. Kayat mo asawan. Kukwam day ta kotse. Katunit. Abay, di ka mamati? Kasi no maginatang day ta, kan manungay iti pinanggatang mo. Kaano pa yung ginatang day ta kotse, Froilan? Kinasayat, aglugan ka kid din. Iti kasta, masong batak amin da kita salsalutsudan. Anya? Istoryak amin kan ka. Kabayatan a rekrikusen ta ti syudad ti San Fernando. Oy, nayadam ba't ti mangan a iho? Ha? Amangan numaltutan ka. Adda nga min presentation mi ita, mama. Kun ada pa'y meeting mi. Maladaw ako, no jak partakan ti mangan. Ay, unay kan. Ato'y tidanom, uminom ka pa'y iho. Agyaman ak, mama. At iti susi ti kotse, Froilan. Pinagarwas ko.
Imbaga ka na kiti agkarkarwas nga inayadan da apunasen tanay kabarbaro. Agaman ako pa. No magustuhan ti board ti presentation ko ita, para iti baro a project mi, ken mamit ko ti sales ko ta. Balay tumot man ti sumaruno o gatangag. Ay naiho, hinay-hinay lang ako na aday ti Tagalog. Kat no 30 anyos ka pa ilaang. Adupay ti panawan para iti daita. Wangag paiso, iho. Mangibati ka ba't iti oras para iti bagim sana puro trabaho. Napsuga kon. Ayos. Nalpasa kon. Panawan kayo dito balay, mama. Papa. Ina ko na. Ay, aguray ka, Froilan, iho. Agpalpa ka pa'y mata. Saanan? Ije ito ng pisina ng agpalpa. Nala, mayamon, Mercedes. Awatem latan jay anak ta. Talagang amin na nangato ti arapap na para iti pamilya tayo. Iso akas tala unay ti kinagagat na. Congrats bro! Grabe! Kasta unay ti palakpak ti sibo mo kalabord. Gapo iti kinapintas ti presentation mo. Ha? Congrats, Froilan. Wala ka talagang kupas. Si Kamanan ti number 1. Thank you, Ayin. Thank you, mata, bro Ray. Okay, kasano? Sumurot ka mat siguro ninton madamdama. Ha? Rumor kami amin. Amumatan, it's Friday night. Wan nga rod, Froilan. Sumurot kamit kada kami, Ura italaang. Pas muna ako dyan. Anya? Adupay nga minti asikaswag para iti umadanin a lounge ti kabarbaro a project tayo. Si Kamot, Froilan. Adupay mo't tibigat. Saan ka di? Apay, saan aya amabalin nga ipabigat mundag itang aramidam? Wan nga bro. Ipabigat mo na ita. Kinapot no na. Jakon malagip no kaano tinaudya pa nagjajamming tayo. Ay na, kasano kumaamalagip mo? Kat no awan samot. Kanayon mo't nga agpas ni Froilan tunggal amuisan tayo. Pasensya kayo na talaga, ha? Amoy mo't aplano ko nga ikalay sa ni Shane. Isa masapol nga agdoble kayo na. Saan lang aday tati plano? Igatangak pa iti balay ti pamilya sakpay ti kasar ko. Isa ang jak mabalintag kampante. Masapol ako mayod ako mayod. Mabit lang. Oh, Shane, iha. Naimbag nga oras yo, mama. Mala, umunag ka. Agyaman ak, mama. Ni Froilan, kaduam ka di. Saan, mama? Inawagan nak, ano mabalin kat siya kung ti mangala itibado na. Saan ka nung amin ang makaawid inton rabi Ne, apay ka no. Ada ka nung amin ilaplagpas na papeles, mama. Kasta ka di. Mala, mabiit lang nga rod, iha. Alaak labi itibado nga ipapaalan, Sige, mama. Oh, siniha. Ada ka man. Wan, papa. Naimbag nga oras yo. Kastamot ken ka. Imaw nakakadimanan ni Froilan. Wan, papa. Di na pala intex ka nagitidwa kakamsat na nga danitoy. Ite kasta, saan kan anadisturbo iha? Okay lang, mat, papa. Ang aguray ka. Iti cellphone kayon sa langmat nga agsarsarita. Saan kayon sapayan nga agdi-date? Ni Papa Hamad. Kaslam mo kono niya tisumbat mo Papa? Uray di mo ibaga. Madlaw ka nagiti gargaraw mo, ken makita ka nagiti matam, tisumbat nagiti saludsod ko. Papa? Pasensyakan ka ni Froilan, wen? Okay lang, Papa. Maawatak matitrabaho na. Kan maragsakan ak makatulong kan ko na. Ura iti kastoy laang nga banag. Talaga nagasat ti anak ko ken ka. Agyaman na kiti pan nakaawat nga ipapaay mo ka ni Froilan, Shane. Reni, urayan nakpiit. Makigidda na kung arumarkan kan. Sige, ay. Agora ka. Nakaturog samat ni Froilan itayan tilamisan na. Huwag
Nagpaiso. Nakadumog mat. Mabit lang tari ingat. Froilan? Oy, Froilan! Naituro ko magaya. Napay, di ka kadipay agawid. Pasado alas 8 ni itirabi eh. Umay kan Froilan. Agigidan tayo nga agawid. Saan pa yung agawid? Ado pa tinas ka ng aramidak. Ay sus, ipabigat mo na ita bro. Agawid tayo kay din. Bro, amo mo tante mo to. Saan ka di? Live like there's no tomorrow. No kanayan mo nga ipabigat dagiti aramidem. Awan ti malpas mo ha. Di mo maabot dagiti goals mo. Amangan mo et no agbalin na work like there's no tomorrow daytan. Gapiti sobra pa ng trabaho. Ha? Awanin oras mo para itibakin bro. Puro ka trabaho. Kasla sumot ng tibiyag mo. Froilan, iho. Da kayo ga mama. Makabulan samot tanday tauyok ko. Ah, Tilan samot tumtumaram nga agas nga awan matreseta ti doktor. Nakitak dagiti nagibusam iti agas iti kwartom. Apay no agpa-check up ka laangad, iho. awan dati mama. Hindi na pagdanagan. Iminuma kami ni tinalami sa danong medical man. Iso tinakaigapon ti panaguyag ko ita. Katno kasla umras kan, iho. Saan mo't akas tatisigod apam makima? Kan imununagan dagita matam. Saan kan samot tinamat maturog? Agaw awid ka nga agpaiso dito'y palay. Ngam puro kamatlat tatrabaho. Agtrab-trabaho ak para iti pamilya tayo mama. Apay, di ka di ma-appreciate dahita? Saan mo't nga itikasta, iho? Madanagan aklaang itikasta adyar mo. Di dak pakadanagan ko nakmat. Kabailak ti bagik. Oh, Shane, ada ka mat? Wan Froilan, kagap-gapok laang mat ijo opisina. Di magasak dito eh. Tapno itad ko kan kada ito eh. Oh. Anya dahito eh? Regalo ka di? Wan. Anniversary ta ita. Apay, nalipatan? Ikaw saan? I-text ka ko maitay. Tapno ibagakkan ka. Inun-unan anak mo ten. Talaga? Oo, ibagaman tipod no, Froilan. Nalipatam, saan ka di? Shane. No sa anak nga may dito eh. Saan mo matamalagi? Okay, wanan. Aklunag. Talaga nalipatak. Pasensya ka na, honey. Amumot nga doon pakakumikumak dito opisina. Ado ti pampanunod may papaniti trabaho. Ken may sa agururnong iti pagkalay sata. Ken masapol ang may gatangak pa iti baro abalay ti pamilya. Sakbay nga kasarta. Talaga. Dahita ka diya talaga ti makagapon no apay apuro ka trabaho lang tan, Froilan. Anyat kahit mo sawan. Apay nga agungat kamatan. Pamilya pa'y ka di ti makagapo. Iso nga trabaho ka iti sobra-sobra. Para iti pamilyang ka ti dagita. Wano, para iti mismo abagin. Ha? Saan nga ta para iti promotion mo dagita nga aramidam? Gapo ka di ta kanayon da ka nga itandudo dagiti katrabahwam ken ti boss mo. Iso nga kastauna iti kinagagat mo iti trabaho. Shane. Di mo kaya't ama ikat day ta reputasyon mo, iso asubsub ka iti trabaho. Amom, saan aka sa pulan ti pamilyam ti ribo-ribo a kwarta, kan malapalasyo a balay. Agtrabaho ka para lang iti bagim, Froilan. Agtrabaho ka para iti bukod mo nga interes. Sapay kuma. Sapay la kuma. Tadumteng to tigundaway ama amiris mo. Nga awan serbi amin dagita nagrigrigatam. No mapukaw mo matlaang dagiti tao amang ipatpatag. Kan mangil ilalakan ka. Sapay kumatadumteng to tigundaway ama amiris mo. Asaan nakaakabailan nga arakupan ti kwartam no agmaymay sa kan malmalday ka. Kang runaan ti amin. Saan nakaakabailan nga andingayon ti trabahom no agsakit ka. Oy,
Ay, Froilan. Itay ka kayo uyit na uyit gitaan. Wala na. Kasi na nabayagan na dang uyek mo ah. Awan da ito eh. Ang dayot bagis. May katmit lang da ito eh. Apa man na makatumara kiti agas. Ay, sus. Di ka tumar iti agas no awan mo't reseta ti doktor. Nasaysayang at matlaang numapan ka ang pa-check up. Walbat nga pa bro. Nasaysayat ng padoktor ka. Iti kasta. May resitahan na kahit gusto nga agas. Di da ka din pakadanagan. Kabailak da ito eh. Ala, ang trabaho tayo. Sayang ti oras. Ano pa tinaskin nga ilipas tayo. Ay, sigurado ka ka din iti dayta desisyon mo, Shane, iha. Wan, mama. Pasensya kayon. Maawatak matkit din ni Froilan. Iso na lang, ta sa anak matan aparte ti biyag na. Uray may salaang ko ma-text, iti may nga aldaw. Ngam di na pa'y maaramid. Naudi ang nagsaritaan kan nagkitaan mi, iti anniversary mi. Nagama kami pa'y kit didi. Dandani makabulan ng tinapalabas. Ngam saan kami pa'y ang nagsarita apulos. Uray iti cellphone man laang ko ma. Shane, ha? Sa akong ti dumaw dawat iti dispensa para iti anak ko. Pasensya ka niya. Ay, ang unay ni Froilan. Ay, amumi dayta, iha. Ang talaga siguro asaan ada kami. Di para ititog Mabit lang, iha. Ada umauawag. Ala, sumbata madagos Mercedes. Pamangan no napatag ti awag mo. Uwan, Romeo. Mabit lang, iha. Hello? Uwan. Siyak nga rod. Apay ka di. Anya? Apay ka di, mama. Apa yan, Mercedes? Ni Froilan, intaray da kano ijay ospital. May sapay a subo, Froilan. Adoy pa yun. Huston. Nabsog ako. Ang basit pa'y matikinan mo. Madamdaman tumanan ah. Sige nga, Rod. Adoy ti agas mo. Tumaran. Itikas na, daras ka agimbag. Agyaman ak Shane. Mabit lang nga. Mangalak iti panglabarkugan ka. Shane. Oh. Pakawanan ako ma. Froilan. Gapo iti kinabisik iti trabaho. Jak inikan patag ti relasyon ta. Kastamatan ti pamilya. Gusto ka. Di nakabalan nga di ngayon ti trabaho. Iti oras nga agsakita. Isi ka. Kanti pamilya klatat. Dada iti simay ko. Di mon pananutan day ta. Tinapatag. Naamiris mon ti kinapatag ti pamilya. Kang ronaan ti amin. Ti salunad mo. No sana ka nagsakit. Ang mga nujak pala na amiris na gitabanag. Pakawanan na ko ma. Kadagiti amin na nagkurangakan ka, Shane. Di nang pakadanagan, Froilan. Agpapigsa ka kit di. Agpaimbang ka. Itikas ta. Agsubli ti sigod a pigsan. Uwan, Shane. Katagyaman ak. Ngamin, di naksininaan. Amumat nga ay ayatan ka, Froilan. Kanayon mo kumaalaglagipan. At itrabaho, kwarta. Kan aminan anay materyalan abanbanag. Kat dumtang kan mapukaw da. Ngam nga agagat kan agsalukag ka. Makabirok ka manan iti baro at trabaho. Kat makabirok ka manan iti kwarta. Makagatang ka manan kadagiti kayat mo agatangan. Ngam tibiyag ti tawon. May salaan. Kat no mapukaw tayo daytoy. Awanan. Iso aman ipod ita. Aywanan kan ipatag mo tibiyag mo. Ti sugat
ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadag iti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadag iti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadag iti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income or nosan ken idrama dito'y programa tayo lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Ti pakasaritaan nga intaikan biag kita, ket nagapu iti pagayam, akayat na ti agpailinged iti nagan Asintia, nga iti agdamaket adda ijay Singapore. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, ilinged na kumalatan iti nagan Asintia, may saak nga OFW dito'y Singapore. Addaan asawa ken dua nga anak di tapagilyan tayo a Pilipinas. Iti unos ti 10 atawan a panagden nami iti asawak, makunak asa anak a nagbalin a naragsak. No apay a naibagak ti kastoy, palubusan nakman nga rod tapno inak istoryaan dagiti paspasamak. Rugyak nga roden ti agsalaysay. Addan ti asawak. Sino tinakarit, ha? Rumuar, ti makabal, taggubal kami! Ang pipinalas tayo, ano kayo? Okay, tigo na! Mabuti na! Awan, tiga maganda! Awan! Ay na Diyos ko, napartak manan ti asawak. Aglaaw-laaw manan ijer. Ay, nakababain ka dagiti kaaruba. Oray kumamit no saan adis orasan iti rabi. Ite, ikaw mo awan sa sabitay ko'y biyag. Minobos ko't oras sa naglambas iti araw. Ay na talaga amang babain day ta, Noel. Payman. Rumag de malalaki! Oh! Ha! Takrot tayo magdayam! Woo! Takrot tayo! Awan makabal kanyak! Anya ka din, Noel. Agparbang ka kumamat. Dis orasan iti rabi. Makadisturbo ka kadagiti kaaruba. Sasawamat siya, Cynthia. Tumal na nga mo dita, no di mo ka na tutubang nga. Isi na kanto ba? Hindi nga natagal na. Hindi nakapakibiyangan. Aramidag tigay kayad ko. Ngam, Noel, nakababain ka dagiti kaaruba ti kastangar aramidam. Kayat mo aya nga idarumda ka manan, gapo iti panaglaaw-laaw mo iti teng-teng nga na trabi. Talaga ko na. Ah! Anay! Anay! Gunam, nung ko na ka, tumalna ka. Tumalna ka! Nawatam! Cynthia, bakit? Cynthia! Pero basta tilangam, sa dino tinagapwam. Kasi lagdardaras ka man. Bakit? Mag-isagana kayo ti pagsukatak. Itilasod ti makadomingo. Dagdong mafia ka sa pulanta. Ikargam iti traveling bag. Kalpasan na. Magnakay ti likod. Alaklag iti lukan. Urayan na kidain. Ha? Anya, angam apay. Awakan yung tadupayas ako. Basta tumpalan ti bagbakan ka. Alang agunay kan. Anya ti makagapo. Ibagam, iti kasta amok mater aramida. Ay, unay kan aya. Adda ka namang pripiro kanyak. Asino? Amang ano dagiti nakaringker ko iti palutan iti namin sa ngaltaw. Isopartakang taggunay sinja. Amang ano makita data ditoy. Ay, o sige, mabiit lang ang arod lakay. Sa dino ti ayan ti asawam, Cynthia. Adda di talikod nanang, agin indayon iti sirok ti mangga.
Anya manan aya ti inaramid ti asawam ti imay kayo manan nagpakni dito'y balay. Adda ka numanin binugbog na ijay lugar da nanang. Anya? Sinaorda ka nung amin itinagtutulagan da apos na. Iso nga impakat namanin ati kinabarumbado na. Ay una yan. Kat imbag ano di da birukan ti asawam. Kaya't ko asawan, ang mga nubal sundan daw gapo iti kasjay nga inaramid na. Dahil tamot nga rod ti kanayon nga idandanag ko nanang. Apay, saan ka di akabaalan abagbagaan da abalayan? Awan met mabalinan da nanang. Ngamin, adayo an naturturay ni Noel. Anay ko! Gusto ko mamatan, Noel. Maasi ka. Among lang arudan na masigo ka. Ngam kabilin naklatan. Gusto ko man pangasim. Masiguradong ka di asak ti ama ti sikog mo. Ha? Noel. Ang mga noodamot sa bali apa kinanaigam. Kabayatan ti kaawan ko diti balay. Anya ka ka di, Noel. Sikat ti ama tininawag. Awan sa bali alalaki ti biyag ko. No saan lang asika. Among daita. Hindi kag sangit-sangit. Anay ko timag. Di mo tiritiran. Pangasim. Masaksakit anak, Noel. Ika mo man tingiwat mo, ha? Maringringak iti kas taunay. Tumalnaga ko naklay. Kaya mo ba? Tibok ko. Di na pungutan, Noel. Anay ko. Siguradong lain sa bali alalaki mo, ha? Tano bilang madoktarak nga dadalakim. Tanlaing tati maramanam. Nawatam. Nasaya at mata nakariing ka, Noel. Anay ko, nagsakit tulo ka. Oh, Kas na unay manen abartak mo idirabi. ay, ako. Pasensyakan ba kita? Tsak malagip-lagit nakarami ko. Noel, pangaasim. Husto kumamat din ti panaging inom mo iti anak. Uray kumamat no di nakabilan. Ay ko. Uwan. Tsak pala akong minumita. Kasala ang overak namin. Aywan, nakaluto ka din. Mabisinak sa. Di mo kumamat iyalang-alang ti ibagbagakan ka. Para matlaang iti pagsaya atam ti bagbagak, Noel. Uwan ka di. Nala, ingka nga rin isagana ti pagar mo sa ranta. Mabisinak una yan. Kanya nga taaya, ti kasayaatan nga namidan ta iti anak ta bakit? Iti kasta, agbalbaliwan iti kasta nga alabid na. Ay, day tangarod matikan ayon ko asaludsudan lakay. Ti amaw, agbalbaliwan, gaputan ng asawan. Agam, saan man? Tanakarkaro pa'y din ti kinamamartik na. Kiti made, kabilin na pa yan, kasawa na. Ay, kinapodno na, kagap-gapo ni Kapitana dito'y balay lakay. Sabi nga may di kapitana bakit? Ada kanu lalaki anapan nagreklamo ija barangay hall. Binugbog kanu ni Noel. Anya? Ne, sino nga ikanulay ta lalaki? King taga ano? Taga kabangibang a barangay lakay. Kat asawa kanu ti babae ti anak ta. Anya? Kaya't mo asawan? Ang babae ni Noel? Ay, aging gaita. Kasladyak payla ang mamati kadagiti na amuak. Agam husto ka lakay. Adda babae ti anak ta. Naamuak amin dayta ka ni Kapitana. Nasking ang makasalitak di anak ta bagay. Saan na rumban tagastoy nga aramigin na? Apay, anya tinapasamak sincha anak ko. Tinilaw dagiti pulis ni Noel, nanang. Angam, apay, anya ti makagapaw. Adda manen guluan na pasamak idirabi ijay ili. Kat adda nalawanan ni Noel. Nadonor ka no ti rupa ti binugbog na.
Iso ang nagdarum ti pamilya ti biktima. Diyos sama na nga ase. Saan lang nga dayta? At dapay may sana mo. Anya dayta anak ko. At da babae ni Noel, nanang. Nay, kasanom ko maanaamuan anak ko. Kadwa dagiti pulis ni Kapitana itay. Kat naibaga na ti reklamo ti may papani ti asawa. Ay, Ngamuray no kasta. Masapul ang makarwarmat lang ni Noel iti pagbaludan. Nang runa kat umadanin ti panagpasngay ko. Cynthia. Anya ti aramidan tayo, nanang. No saan tayo ang makapagpiyansa? Sigurado ang mabalot ti asawa. Mala, di kan agsangit anak ko. Bayam nakasaritak ni Tantangyo. Pagsaritaan no anya ti rumbang nga aramidan tayo. Anay ko, Ah, tiyan ko. ne, apa yan, Cynthia? Nagsakit tiyan ko, nanang. Tulungan dak ko, ma. Ah, Anay ko. ay, Diyos ko, amang ano aganakaan. Kumusta kayo matan ka ni Noel, anak ko? Kasla nabayag matan nga awan na kairamramanan na agulaw. Naku na yun, nanang. Banag apagyamyamanak unay. Manuabulan matan manipod ay dinaudi agistay na nakabaludan. Malaksid iti dayta. Saan mat unayan nga agin inom iti arap. Tunggal sumangpat nga aga po iti trabaho na. Aw-awiran na mat ti anak mi. Kasi ita, awit-awit naman ni baby. Ay ket, nasaya at nga rod ano kasta. Napabot ngan siguro idi tiniliw dagiti pulis. Nalabit akas ta, nanang. Imbaglaangan ata ada nangalaan nyo iti kwarta a pinagpiyansa na. Kinapudno na, nanang. Madamapay lang ang abay-bayadan mi ti kwarta nga inutang mi. Anausar na iti panagpiyansana. Kasta aya, kunak nunang tedda abalayan. Wan, nang tedda. Ngam kurang. Iso ang kapilitan nga imutang kami. Ay, saan abali Tinapatag ita, nagbalbaliwan ti asawam. Sapay ko mga rod tapod no ang nagbalbaliwan ni Noel, nanang. Kaya't mo asawan, masikog ka manin, bakit? Wan lang ay. Ay na, nagsayatan no kasta. Agbalinan adwa tanak ta. Sapay ko ma, tababay mo't ni may kadwa. Wan nga rod lang ay. No babae ti may kadwa, uray huston ti dwa nga anak ka. Ha? Ne, apay nga. Wan iti kasta, saan tanto amarigatan para iti panagadalda. Ne, kaslatagi ba si tumatlaw na yung tikabailak sinja? Ha? Ay, saan mo't nga iti kasta? Ti kayat ko asawa. No di mo kaya ti adu nga anak. Agsinatan, Noel. di naklabdan iti pagragsaka ka. Tanulapdan na. Agbabaya. Anya? Sana ka mga raprabak sinja. Dayta kumati ka na yun alaglagibam. Noel, Oh, apay. kasladyak mo tan makikita ti motor. Sa dino ti ayan na. Ha? Ay, kwa, bakit? Nangipanam iti motor, Noel. Awan bibiyang mo. Ken maysa, apay aya abiro kam tibanag nga awanen. Anya ti kayat mo asawan. Awanen! Inlako kong! Ang apay, among ka di ang nagregregatak tinaigatang iti daya ang motor, ha? Sa dino tinangipanam iti naglakwam, Noel. Sa dino. Aday ta ka balan Cynthia. Agaramid ka manan iti jak magustuhan. Apay, anwon ko mati kwarta. Tumal na ka na. Nung ko na tumal na ka na eh. Anya, Ay, tasyak pa yan ti agaramid iti di mo magustuhan. Kat no si kamot ti agdadatang anak kabasol. sardig anak man si ka Cynthia. Ha? Ulay kamatan, Noel. Kunak man no nagbalbaliw kan. Ngam saan mat gayam. Sumardeng kan. No di ka payla sumardeng. Pagtalawin kan dito balay. Anya, Nalawag mat siguron, tinangag mo. planok ti agabrod, nanang. Agabrod ka kunam, Cynthia. Wala nang. Kat no bilang mapag-asatanak. Ibatik kada kayo dagiti anak ko. Ammo ka din ni Noel day ta panggap mo, anak ko. Saan, nanang?
Kan may sa, awan panggap ko amang ibagakan ko na. Ha, Sigurado nga min adinak palubusan. da abalayan ngay, nasaom ka din kadakwada? Kasaritak to ida pa man ang makaawid ak ije balay nanang. Ay, sikati makaam mo anak ko. Namnamaam nga adda kami laang kanitatang mo itilikudan dagiti plano. Nulakit di ta iso ti amom apagsayaatan yo, di iso ti aramidam. Angam nay, panunutam kumapay anaimbag dagiti addang nga aramidam. Iti kasta, awan to ti pagbabawyam intundumteng ti aldaw anak ko. Wan nanang, di kayagdanag. Amoktar aramida. Nabartak ka man. Oh, abay, ang darik lamom, ha? Kastamla ka din aka na yun. Ha? Noel, mapmapanan titawan. Dumakdak ka lang dagiti anak na. Panunutom kumamot ti panagadalda. Awan parikot iti dayta, Cynthia. Kabalak kita pagadalang kunak manen. Maluma lang nga iti lapis kin papel nga usaranda. Kabalak na tagatangan. Nawatap. Ha? Isa siya. Di nagtagtagibas sila na. Bayadang ganto ba? Ay naawan mo, Noel. Dadaulan ti ulong gapo kadagiti bisyom. Di mon amuti kang tang-abon. Oh! Tumalala ka man! Tapnam mo! Kabailan ka nga isinan no kahit ko. Isa tumalala ka na. No di mo kahit asinaan ka. Ha? Ha? Pumanaw kahit isang wanak. No di mo kahit agkabilang ka. Panaw!